En is gur míle mág of a charger fad a sucht a bheling a nocht de shell de Seanchaí smis gobrini de barre agus tá mé an seo har cean glór na Gaeilge tá an imach seo curtha a láthair agah a nocht ag Dún Garbhán le Gaeilge is é an coiste planála teanga an seo in Dún Garbhán áling na nDéise agus tá sé curtha ar fáil le cabhar ó glór na Gaeilge agus níos tábhairtí fós ó híomh óireachtas na saona na haidhe cultúr. Tá sé meas ceann na him annach chuid imeachtaí na céite imeachtaí arsúil in Gaeilge fudfad na tíre a nocht agus tá na mór a fáilte rómh bheling. And is ní bhaid a hinne weimse tá mé chunú sibh a chur raig go dtí seamas ó Linán, Jim Linán an sin Seanchaí mór le rá an seo sa cheantar seo agus tá an ahas arm go mbeidh sé mar fear an tíling a rís a nocht. So lenaí ormh bích anna í agah. Gur mágad Cabrini agus fáilte rómh go léir há sibh an tír na hÉireann agus há cúpla daoine ó Canada going. Will sibh istigh fós níl? Will éon duine an berta a bhí ag teacht ó Canada going? Tá Lynn seo ó America. Lynn seo. Mis mí hálhfuil tal me honi in níomh ón an talbanishin in Canada. Oh, come on, can I start on me hall? Yeah, come on. Falter road. Look, big couple skeelte going, big couple piece of rán going, agus big piece couple lecht garage going, agus ha alarm is toch a úder going in ocht, deine go Lower Street ka. Sean Macon an son agus ha dinne nar Cormisha kainte riamh sé sin rian éigse a poet laureate. So ha aine niaulú an reinge going ocht chun dan a chur os or chór. Nis Tommy Cosnú le písa ó Lower aine héin sin leabhar aine neamhlú scéalta agus seanachas an féidir le bhuiáid sé. Ní féidir é ecin do bhar an cúlra. Ó de bhar an cúlra, yeah. Scéalta agus seanachas anyway ó aine neamhlú agus catá an á chur cúig aine ins na beidir na 8 días docha. Heimpel an rain agus in si chorá leis na daine, well, sean daine socha a bhí ann, agus bí mar is mar ceandas na daine a há liúta sa leabhar, agus há dá hangach aige, agus an animáthir ná ní adar mén éiring. And bhí mé féin agus Liam Chapéil a caint faoi umsach agus catá ná plébai a bhí sa próiste heimpel 80 Liam in an na tíornaí talún agus an agent agus bhí sé sort plébai bhí an agus bhí mess héin. He liked himself so much, as Eamon Kelly used to say, when he'd be rubbing the girlfriend, he'd be giving himself a rub as well. And on animal na ní other man airing, and he had notions about marrying the landlord's daughter, and he had to come down a bit. So I show ní other man airing déan sort Scéalaíocht. Ní haigen aine I gcór gart. Ama an talúr fénig, nó an bucach fénig, nó an tainkéir éireach ní odís ben. You know, I dús ma héal bhí me began in éireach. Is na cuas an taibhlum ní bhaingéin blas. Is ma báthar fénig, the réir an éigen lélum, that 'tis with the agents I should make a match.
Vi taigo eli male taiblum. Coma le eagar eagal agus ra. He gimme Mary agus deilal sprele is ni rebharequils in son proster fad. Ach nor a vimo holagum an an agent. Agus mar an eali agus ag mar an eali ni reben tans. Cur me peddy carry kuhele scéala, and I told him plainly gan tachta mesh. On Sunday me is fénig good an agent to know if he'd take me in clean staff. Ach is done runna of Laibshe in a terrible rage too. Is more mang imahe, I'd be shot. Bliantany yeag son the inin ele ig ali. Kenach ribshi an echer komal amal. Ach hiles fénig nar begdom schmede, nor a joing mar chele agus fortune ma. Cur me father daily kuhi le scéala ra na earing rud le dov no gal. Ach me ra go leirlish that I was getting grey now is na fosi Kate me da mech era fadagum. Nor a chulan maid on sagart necha, and my oath it made me chrumma gold. Chrumma gold. What you got now? On son chordias gachene, a choriev chum scéala is o ene echer ni vain en torre. En is tam im einer agus a dul san east leis. Dan wife na baby da retoch bat. Ach go will in time care on nor four force enya, and if she don't take me, I'll have to stop. So, for she could she on inin on Tiernatalun goody on time care a visa prosha. So shin scale the other an airing can sort sailor agus is down grab she straight himpel octiag agus a kui kaika. Did you understand? Right. Nish. Hamid kun will deglan again, huh? Deglan ha piece of good Marialler on the uncle, eh? No, the Shan uncle. My Ahar. Oh, Shan Ahar. Yeah. Well, it's another Hamikonian and now piece as an lower Bahavi heel train. A screeg me heel o Kinela on Rhine. Agus another hound now Scéalta agus Shanachas a valig me hall Kinela o my Ahar hadna blianta as Kurshi Galair the PC of Father Anna Figdiv in some lower shop. So I'm just competing gar a leave as an lower Malstriege agus stoch Vihara got another hound now Schlochtas and Soschil the real Vika. So show you and kid alpha come in speak Leo Coral Manish. Rugog misjes sem lien op die schacht gehocht. Ik kan nog aan voor je gifter gebrocht in de ringen. On vark is hem de nachtschinde nog aan voor je. Waren falle os kaunen koene wie ma ares me jij walle. Agus gedein bij jesses bekante an roerke wie o fingure tea en aan koen na kommerik. Och dihe fade wie waren falle an oorschin. Trinig wie in de goni gerre teher kon son. Agus is digna drinach vi lekiet slat unje vi koni waren in Rome an vennekep oran prati dua. Garinche ne shandina rag me kharev in a gonisa park de arv baile hestach se tikshin gehenes dihe de saben a frakle faro an tenekail kan i de vara. Maar bevog dine a vanach fein as an rasur le leine hure kiene ach i de bra chorse egen kun een gnúson die ene doif. Vi en tig kengelte den tige gringe, vi tig kengelte den tige gringe, agus ankel de lahar vi na honi an, Padrik trin de venom de son. Vi en sjaumre ardig na hig Padrik.
Bhí an dáthí cengailte dá chéile, agus ai tí a cóisír, agus ai an tí eile sir, bhain íos dún. Éon inúg amháin a bhí ar gach tíige có, agus é sin féin chomh beag son gur ar éigean a raibh ceart go maicinte. Ní a bhéon chóir séite tine ar éon ceanna có. Ligean siú. Is ála a bhí leintéirí féin talamh isteach go dtí an tainteáin, kind of drains nó rud éigean, féin úr lár chun an tine a héide to blow the fire, to light it up. Leintéir hir agus leintéir hes isteach féin finiúr in ardig, agus leintéir huig fé finiúr fádrig. Ach ré chumme, ba chumme da einge going tine aige nó uig le lein práineach, mar da mér garad ar rinne ní bheith le déanamh aige ach búla isteach go dtí einge duna cuasan, agus an cantín nó an chárt a bheith aige a bhúla ar an tine cosisiúd. Cégur an saoil go beag bocht hí caradas agus mhuintiris idir na cuasan, agus is mó é sin ná severas dhéamar. Nuair bhíoch an gcuach nes chu a gás, níor gá gúine ach an fód nó an lecha bhíoch i méle na leintéireach ar an déobh son de thógan eiste, agus deirm se leit nach fada go mbeadh réile an tine a go a róstach mart. Éon ceann den sean tithe sin ná bíoch catanta an uair sin, bhí dí sláán a Francaigh. Mar bhíoh cead ratha agus glúiseachta có i gcuasan na bhailí. Cín clásaige maithir chun iad a bharú. Is ála chuirfh sé leathoras a ringil ar lár an ór lár sa a daimís a chulla. Chuirfh sé roinnt litin agus cúpla spúnóg ar bhéis agus leagach sé isteach féin leathoras iad. Bhíoh bata féin leathoras agus córda as go dtí an lebaige. Nuair ghaíoch sé na spúnóga á gorí, bhainach sé stracha as an córda agus hitteach an leathoras an nuas ar na Francaigh. Sin pest control go now. Ní a bhéon glas riamh ar an tuige gine ná ar na tithe bhí ar éon láthar leis. Hespa bhíoch ón taobh mór ar na dóirse, agus tá méthe á dul in éon áit ní bheadh le déanamh go ach cipúil san hespa, agus belóir sin dá ghainniú. Is minic a dhéanamh an hespa chéanna crá agus dochar do bhíine agus áir spórt do ghailtíní. Nuair eo ceanna cosisiúd scata bailithe le chéile costíine ihe gaiire. Ní bheadh de clásaige ach san hespa. Agus go raibh na fanú go róbheag chun ainge heachtamachanta, caithach an drama bhí goiti stíg frach chun go gasach an daltíín ortha, nó chun go bhús glóch duine éigean eile ortha. Rinne sin an táman aróháin chaint lasánta dhéanamh cuid an drama stíg, cad i dhéanamh díos leis an téaghág an mroidan is ortha agus beidir go minic a bhíleán ar ghanal éige neciontach, mar is minic a crochtar daine san éagóir. Is cainú a hena ar go má, ach bhí sé lag tré in éire a Oíche agus bhí a ghábhatige. Bhí scríomh agus léamh na Gaeilge aige, agus bhí roinnt bá leabhar aige, neidir mis a cargad na leabhrasan. Sé slí a bhór sé léamh agus scríomh ná é bheith a gobar i dig fear le heis an tráidbhaile ar an déhheilí an cún. Bhí machchan ar móra a dul ar scoil, agus caithfh ma hena ar é a máinte an gach lá, agus ní bheadh a chasamhaile go trach núna agus thir sé héin ar scoil. Bhí tríonach eile ina chonaí sa pharc heimpel Ciriciad Slatbúid, Tomás a benam do son. Bhí cethar ar macaige agus éon in íon amháin. Gas gíg ba ag gach duine den clán bach. Níor a fersa fróiste bhí ina úl ar hecht in éon ghair dó a bheith roch ná ar léint. Chúg an fearba hinne có ins na piléirí, agus tháinig sé bhaile agus an tláinte cailtige, agus bagara den níosan go bhór sé bás, agus má fuair níor a bhada gur len an tarnamach. Bhí an tríomach sa sé péal le lein misiún ihe, agus bhí sé na heasal féin buinúg, agus an misnéir atá seanamón bhuaig. Bhí sagat na háite ina heasamh sa sé péal. Péród a bhandan inúg, hit sé agus dún sé ard óthram, thug an sagat clótóg do, so adas gur leis é gur bé leagé. Dheirigh a chríl an nára ar an bherbocht, agus ní raibh lá maithasa an go bhfuair sé bás. Is cainm héin ben hamáis trín,
agus bachainlum I fáil bháis. Fuair an in bás tamil in dhéig. An map de bóige bhí ag Tomás 7 bliain a thug sé sasna nua. An sé bhaileann son chun bheith I bhochara an ahar. Tá sé sin féin ar lína fíringe. Tá go léir methe. Níl sa fárca níos ach éon tí go bháin. Sinna go bheith. Mar de glán. Cahanna scríag an leabhar. Scríige insna chégadí stólam, but is tócha sort rud a ann tócha greibh sé áskríomhar fe blianta, like bhí mé hála cinéile tacaige agus, tógann síos PC bhuaí agus mar sin é scéalta agus á rainn scéalta anna ada ar fad agus an slí a bhar siad déann sé tráchtan son ar a henahar agus caiig rugag ma henahar an 87 so gach seans go rugag a henahar Dysach na yw eisiau diog, hat dylai hanes gyda 80 fehe, 80 debedder. I'm sure don't look on so ha kangel sheer ko fadel shin in some Rugag ma henahar Jack Feddy in 88. So blian vi blian atarha. Yeah, 87 yeah. Right, ha min kan dollar eigenéis agus tá an áhas agam fáiltemór a chur aine ní áú. Aine bhí mar a kaint féin leabhar an sa séalta agus seanachas is óntach an leabhar agus an cáil a há leis. Aine is tú féin rian éigse agus ní raibh mise ag kaint le riag éigse riamh. So Port Laureate I hain agus tres liamnat fwy sin onion I alw conasato. Ha me enafaiamus agus ha me enafaiach as an gure a bheith I bhór láthar an nocht agus ha me bantang enahengib godó as bheith geistach le diagláran son a léamh rod úntach óna henahar an document sosiálta son bethe bhíl trín bechearcamach go héin scoil sa chaanta léamh ó am go hámastocha. On feder net better just couple fokkel a raw fein lauer scéalt agus Seanachas agus conna sa hánig sé ann. Déir me cinnte a heamas agus héach há deocracht á dhéiscint dos stáileán a chá cópan sagam de agus chur mé seo os bhór gair an son beidir gúil se sin rud beag níos saléire bhfuil no beidir níos dearad an stáileán ní an sail siú go húntaach an sagam nadidir cad éon clíos fiar a chifué ach péisce leis snéim leabhar agus dear mé leatanis bhí anna haim agam le móige a bheith geisteach leis na seandaine bhí me mar sin riamh stocha nadidir me banan se le daine áirithe ach fan se lumsa agus bhí anna haim agam a bheith chur fiámsar mo chud Gaeilge agus fálam margheall ar an Seanchaí agus na Piseog agus na Nósna agus gohéir de bheann hí de lúhaim agam an son riamh agus san ar hosta me cuioineh riamh ar an tafa de dhéanana hí chur ceistin ar na seandaine mar sin de ach péisceala ó haimpel 90 héan dí 93 a dhéanamh na tafaí son agus ar mo hon héan amháin I dhéanamh ach san ráte son gohainge há sé dianta agus le cúna déan ar a bheith anad iúnach sa raing nó an Dún Garbhán nó an áigint be mé ábalta agrán agartha dis na tapanna a chur ar stóras ann a mar in nadála há an leabhar ann in agus há na scéalta I gló ach bháile mar dear a hir nuair a bheith crot chuthair na tapanna aige den éigen profisiúnta beidir go meach na tapanna ar fáilte go hainge chun má stom go meach sé sin go des agus duine is fithe há sa leabhar agus an son bhí me caint le roiintas na Gaelta nuair a bhí an leabhar a tholamh chun chur a gló agam agus mar a hiic fá bhí go leordas na Gaelta ná a bhéon Ghaeilge a hiile daoine haar lear agus daoine ná thugann Ghaeilge a raig daoine chiad chlónile agus bhíidir a fíorí ó me mí ábalta nopal de hiiscint agus ruch sé le an san gur jasan rád astrúcháin bíorla well achimire is se ní astrúcháin ar go héan opla hán ach achimire I míorla ar na hagalah an Ghaeilge há ann agus dhéon méid sin agus chuir sé breis ama agus breis fáid agus breis costais leis an tugra ach mar sin
sin héin is dólam héin gur bhíoe, agus dar nó mar a dúirtú, bhí dar héin gannadí drogar rinnetas na daine, agus is docha gur híl me gur sé seanna gan nám, mar jalar níos bhí gom héin, agus docha gola mí go léir bresos leis níos bhí géis, agus nach seanna bhí sé réachach níos sinna ná mé héin. Agus dar nó bhí ahar cheamus bhí ard cheannachas aige, Dán tamór a fada, chur síos an saoil fadó, agus bhuilas go sin cathú mórtha orm ná an lácho me caint le dahar sé amasálanáin go raibh locht an tape, an camera bhí an locht ní an tape, agus lean an camera a brise, agus dá bhrí sin ní gom ach fíor bheagán tape ó dahar, ach is ma ann an méid sin héin, mar há sé lochbar gan dat. Fad, but no, is just Conarala Dine and Sogaler is Ontach an Laure ha sé gáhangach agus hána pictúri go hóntachán agus na scéalta go hóntachán agus is maradóta is sóisialta é den rain é héin. Há dána go táinge? Há cheamas bhfuil cá mé má bhaochas gáilt an sáis le ifig a líon chaanta for chláirige agus éag sé éan sin an dram ar a Dr. Poetry Ireland míle. Há seachtain na héig se dul raig in fethe baile mór mór haimpla na héir na láthar na hóide, agus cheapag duine ingach baile mór le bheith mar rian agus mar a dúirt, tó tedal golánta ach ní an duine golánta mar a dúirt me le henne. Agus sé ceantas na cuairmí is móhí orm mar chuidas na dulgasí a bhain lei sin ná dáin a chuma de gangur a bháin. Agus más mailet léthe mé an dáin, agus sé tedal háir ná baile, agus bhhaile go léhing an teistrúcháin há leag an béle de ann chun má? Déan. Ok, baile mar sin, dáin de gangur a bháin. Lehan an láid héin in a lochan solis fé chiadchas a maidine ghrithid an tóchar, os glíon café a galóga, scuilen an baile knapi a chóta go máil bail be gartha córic an éir ó farci rachar. Os glíon áing chuiligeáin a bíal is scuilen a scíal, sní na mílte blian nó nuair a hín fearcheil ráinge siar in na flúis, is le glónta ceoine a bhar ó chin is a dhimimigaríis gan ghiag. Iad súd ná lúfar an 9 minán go dó. An báca moch a bheithic na ciata, an tiascar a docht a haring na líanta. An gréasí ilte chur bán fé hlóite, an bháthar spianta chur bethe sa chiistin, an súdre, an grúdre is an ceardaí crystal. De lú is ineach na háite is na henimnacha chomadar bhara a dangan. Borí na trá, sráid a ché, lána an ime, sráid a bharga. Brostíon an grúigeras an geallhlachadóir in is har a gos céimena, follathe éigen fé lecracha sráide is tara. Skipálinn leanaí scail. Rohíon trasóir a rion glas gan áard haibh sí a gorátí, fadanna is néalta gaile. Fiochan bhuaig an áil hráidan na bracha, a tuile is a trá le heistingí geala. Seanchaí Maile. Agus in is a míle, Town, a poem for Dún Garbhán. Sunrise spills a pool of light around early morning feet on the Causeway Bridge. A cafe opens its blinds as a town's overcoat unbuttoned slowly. Later, streets will fill with battle cheers from Fraher Field. The Colligan River opens its mouth to tell the tale, thousands of years of flow since Kilgraney man stretched out in his cave, and all the quiet generations since who lived their lives and left again with no acclaim, those whose names will never see page or poem. The tireless baker who fed the hordes, the hardy fisherman who hauled his nets, the nimble cobbler who shod the crowd, the worn-out mother, daily diviner of food, the tanner, the crystal craftsman, the brewer. They were the weft and warp of the place, the names they made tripping off their tongues, Borí na Trá, Key Street, Market Street, Buttery Lane. The hairdresser and bookie rush by above their footsteps, now resting quietly under tar and paving. Children skip to school. A tourist cycles along a greenway path, watched by carriage ghosts, cold smoke and whistle. Looks across at the ebb and flow of streets that heave with daybreak dreams. This
is our town. Sinead go é Hamish. Hont ar fad. Áine gur míle mágad. Agus gur maith go bheits an gcuire agus hácuine go méid ihe úntaach a goibh faríor cha mé sláán a ágan go goibh mar bhfuil cuara méile ar an nacht ihe chultúir agus cairn rudaí a dulraig. An bhaintíar chorá heamó sin san in móme go bhfuil físeán den dá san dianta agus tá sé beois ar siomhidirlíon Facebook Waterford in your pocket. Más líon le haine féchant físeán a dhéon Cormorant Productions as óchail den dá. Gohantach ar fad. Áine slán leat. Agus íomh gaibh. Slán leat. Slán inis. Slán. Mar óla Steve, beg písa chorá generálta going I gceann beidir denúmantaí I gcóir denúman. Sé sin is féidir le gachtainna teachta seach agus idir scéalbeg aránú, brodéigent aránú, roding má há ceiste go a scéaling hámid so chun well fragrach ar beidir. Nis, Nail Hurley again, agus is óntach an áránaí Nail há cáil agus clú ar Nail. Chun stáú Nail? Gomach, Seamus, gomach. Agus há tú chun árána chana a há dúchacht de Bartláige, Sliabh Gal Gua. Yeah. And an interesting thing about Padre Millet was his daughter taught me Irish dancing when I went to school in the Brothers in Dún Garbhán around 1948 or 9. And she was Mrs. Hallahan, and her son, of course, is Manny Hallahan, the very well-known dancing teacher too. Those are little asides to Padre Millet. Come on. Now for me alone, alles op Mariala party going lay o Anya ní nusa son Anya an fed that correlation better just igor numen to one. Yeah, just come coolra hart ar Father Vile but as Sliabh Goa so tá Sliabh Goa na sléite idir Dún Garbhán agus Clóin Mella so ní léon áit like ní léon baile faring no áit I just took their Sliabh Goa ar ná so túrnína an baile faring is an áitain but anyway bhí Padre Millet néidir a dóiag bhí sé hawl in sa bhreatain bheag. Imirce déan gnó mar ní raibhéin job aige sa bhaile agus sa chó sé ann lena clán agus bhí sé ag obair I monarchan ann agus bhí mar a dúirt mé hena sé ag déanamh sort of obair in ifig ann san monarchan son agus bhí sé ag irig Rodí níos fearr chur ar bon dos na Hibróí sa bhonarchan ann agus mar jaall ar na hiarachtaí san brisseach as a fosta ag an nám so ní a bhéin wa dó bheith ann agus tháinig sé bhaile tréis roinn blianta ach nuair a bhí sé ann bhí sé anna uignach agus bhíoh sé híos ar an gala ag féchant haar an farige áil go dtí éire agus ag clíne agus ag macnamh ar na duine na sean duine sa bhaile agus na sléite agus na cósan agus gachrod agus mar dúirt Siobhan bhí sé sort of síos leis ná raibh tógant le léan ná mórchad ólaisige agus chuann sé sinneisteach in san árán ach seachas son is sort of anthem na nDéise aha a going agus is áling an tárán agus purug ní raibh Padraig ina ceoltóir ar chorbe but ile hinte ile anna uilte féin gó ach ní raibh ceoltóir but scríoch sé árántaí agus dáanta fada epics agus purug haig sé píosa ceol a iireach don dáin chun a bhuaine das na duine agus na duine óga agus bathairthe. Agus nuair a tháinig sé harneis ón bhreatain bheag
voor sé post in gláiste na ringe. Bhí gláiste na ringe tréis bheith chura an saoil in néidir agad néidir agus a cuaig agus fuair sé post ón fearmór agus ó lárás á Caile agus iníag son fuair sé post faoi coiste garma dachas county Fort Lauriga agus de len sé leis an post son go dtí go dheirigh sé as na dahadaí agus nuair a dheirigh sé as an post son fuair maithair an post. So tá lína díreach fós Idir tú féin agus Pádraig Ó Mailé. agus Pádraig Ó Mailé. So das mé a níos ag fálam na dántí agus na hárántaí. So is brálam chuna árántaí Pádraig Ó Mailé. So just cin cúlra beag ar fád. Cúlra beag agus stair Pádraig Ó Mailé. Niall, an bhfuil tú réig? Tá mé. Hágamá, seo é is tócha mar a dúirt aine antam na nDéise Sliabh Gal Gua. Sliabh Gal Gua na féile is fada út I géime imhí cois cúni ménar go trélag faoi bhrón until a bhí héidim der meistir mo clébe Sliabh Gal Gua nor déir sin da médar éall Malin na fúras tógant I léin is mór cuidólis inghéling úsal ceolvar ba heolta mo bhéil de ráin Curtha sála is de háring buahar bar cút mar a Sliabh Gal Gua bovrálam tú dor do kirem mo grasa haun na nDéise der vanta glanta sléta on nos an aul har trein vuir tam treota ganvri a cobol die me gleocans Malán se sir go héireann agus slán le Sliabh na féile le séir gian omcrí. Niall, go hóntaach ar fad. Go hóntaach ar fad. Gur mágad Niall. Bhí sé sin go hóntaach ar fad. Sliabh Gal Gua na nDéise. Right, and ish ha dinne going a will begani neirach. Sean mach okig. On play by a hand that no. Agus tá sé chun leirling féin a leabhar féin a scritige in sta couple blianta hart. Can I start with Sean? Or Anna gur mí magad Anna sorn be kaint live. Dis Maríomh Galéir. Tas tínam cúpla focail rá faoin leabhar a chuir mé amach I 2019 sé sin céimiise. Buinneann sé le sergeant in arm na Bratainine a bhí I brísún Kilvainen nó I seachtain na cásca néideag agus séideag nar cuireadh na ceannairí na réabhlóide nó cuireadh nur Maríogaid agus nur a cuireadh inúil éal bheo iad. Agus dairigh go maith leis an leabhar mar tá sa goibh ach bhí anna cuid daoine a bhí á lorg I méarle. Anna cuid am a cháirde agus daoine an saos an súd agus an áitice eile. Agus de chuir mé an leabhar ar fáil scríomh mé an leabhar agus who am I an tanamatáir agus tá sé ar fáil in the book centres
I Bortláige, I Gilkennig, I Lochgarman, I Glúnmala, agus an seo in San Arkeen Shopping Centre. Many of my friends would have liked to have the book published in Béarla in English. So I worked on it and produced it, and it is available now for all those. Agus Rodella, tá an leabhar eile atá gom scéalta sheáin, sé cín diaag de scéalta faoi ábhar éagsúla. Tá sé sin a fáil líne agus insna siopaí céanna. Agus dar nó rud eile rinne mé darú de rá is féin ilsiú who am I? Féin ilsethe agus muna féidir le hendaine dal is féidir dal uimse tríd an bus más málió. Sinna méid atá le rágam, agus gur a míle mágat a sucht an seansúirtam sin Gur mágat Jan. Léig mé héin an cé mise agus is óntach an leabhar nuair a hosling mé á léamh ní raibh mé ábalta a chur síos, mar bhí scéal óntach ann agus tá sé curtha le chéile go hóntach ar fad seán is óntach an leabhar. Trais léam net faoi. No. Ní dóilm go bhfuil, Jamis, cha sí. Well, ha picturáling did. Hello, ha men so. Oh, ha sí. Well, an dochtúr héin. Yeah. Consato a Hamish. How he go mas tú féin? Ma gano anava ha me hennis mamman so. Oh, go ma. A fechen agus a geisteach agus ag band anna hangevest. Vi me henne meir fe kople nomen te mach. Nor vi se ver me lorre go hienevach. Ha me bekken is mar jerk meintch an de mare. Agus wil tú fósin lim ní no. Ha me se ha. Chumar haar nasher an campus don ciador le blian gole an loon chikasa. Agus ha na mikleine teachtar nation is eagar niag. Agus is vi sé go húntach a bheith me machos na o nifig samale cén ar a bheith lochta go mar a bheith sennafobler fleg blian gole, but ha sé bad níos fiar bheith her nasher an campus mes na mak léin se. Agus wil ein scéal beg a gut féin cannafobal no émerad, no? Ní mis go maithig na scéalta chuiggin te Hamish, fág mé sin foioi slíhan na scéalta beardom sa bheith gaiisteach lo. Really, Neil, really, God had to trace me chur an spot at mar show with scale a good so now, bach scale better níos fiarig mar show. Hamid can dul di mar show gan cúpla nómant. Ach ribbe sin Hamid can dul go dí Liam Chappelle, ha ana goléirige Liam agus ha sé can scéal a hartúing fé an tenachaí is tócha is cáiliúla riamh sé sin Yamanó Cnéile or Yamanó Kelly, Eamon Kelly. Liam, a right glad. Gormagad Hamish agus dís mar íomh go léir. Well, ní éon sort Seanchaí me ach nuair íar gur an písa dhéanamh tá anaheim gom san eistóireacht agus tá anaheim gom ag gúrsaí stáitse agus na Scéalaíocht ar nó agus fesas go mai ceart písa rá mar jaler Eamon Kelly. Agus dar nu má tá ehne ag daine an sab me do munhfuil ehne go is fiú féchant na PC atá YouTube ige nó na leabhar atá fáilte féig a ríist Eamon Kelly. Is fiú iad agus na scéalta mar tá siad lán de heveras. A ríist Eamon Kelly vi scéalte den 10 déanamh ige. Agus ríist duine buíochthe a bhí a gainscin scéalte coistinne. Agus saolig, mar tá saolaíocht a buint leis, the imagination an rud beachtaí. Cuoinnig inis fadó daoine sí coistinne gan éon eiléis ach beidir solas ón tinne agus na scéalte seo a dhéantsint. Agus nuair a bhí tú istigin seamra a bhí sór doracha agus scéalta a dhéantsint mar sin bhí tú in áirclann le agus dar nó bhí tonachar aige sin na daoine. Now, na scéalta de bhuineada le cuasaí dríochta, cuasaí saolaíochta agus scéalta
da glosfaid de lara leni cred fa fokalde, but senihe nur vi en kolúdor balhe stark agus dorka vi ard a mós de Seanchaí nu de ferne skeerte. So countess na rudi bahachti nu countess de skeerte bahachti vi ege Eamon Kelly na an Garbhán séir. Now coolish of tracht an Garbhán séir. Ard cardi na heren vi in san sa Garbhán. Agus now derdine gur séir cluthe nu stonemeesten vi an. Ach tá dine elle ra gur bontáistí nu skillene elle ige koma. But the réir daure hosna sé mak nur vi sé siúlemak fi en de behígla agus de bhúil sé le Seanaled. Vi golden bóhar agus chur an Seanaled kainter agus dúirt sé tasagum céhe tú san Garbhán séir. Agus is time son is kon rein klesne a bhúna dat ó hef tógála. Agus cúdar súscadí lár parke agus herring an Seanaled kirkel agus hosníidir a déanamh na Round Towers. Agus de vínig an Seanaled don Garbhán na klesne a bhuinlet cuasaí tógála na húrla síomhíle húsáid kon an Round Tower. Agus de réir mar vi códar raig agus lenadar raig agus mar sin de agus de chréachníidir an tower. Agus pe ótamála vi siúl nuair a viidir a teachta nús nar hit an Seanaled agus bás agé nó fuair sé bás ar a dort. And dúirt Eamon Kelly nuair a bhíonn sé gainse an scéal, he says he was the first man to have a round tower as a headstone. Daniel O'Connell was the second. Very good. So sin mar a bhí sé. Land an Garbhán raig a tógant agus bhí go más ní raibh go holc. But nuair a bhí sé de fós sé agus bhí iníanacha ige. Agus mar a dúirt Eamon Kelly ní a bhéin an uair sin ní a bhéin bhaithas in iníanacha chun dul leis an lámh ceardaíocht, so deire Scéalaíocht machtó. But ní a bheith bhacharéachar chun cliste leis héin. Agus de bheits nó gur cep an Garbhán nuair nach raibh sé chun cliste leis héin, gur béon rud is fearraíocht sé dhéanamh ná ben a bhí cliste a áildó. So láháin dúirt sé leis lena bhacht dul ar an éanach agus creiceann ollan de chéireach a thabhairt leis, ach an creiceann agus a luach a thabhairt ar neis. So nuair a chuir sé daoinéanach agus nuair a bhí sé lorg an creiceann agus a luach, bhí daoine gára fé, go dtí gur bhfuil sé le ben agus an rud a dhéann sé bhain sin ollan ar fad den creiceann agus thug sé an creiceann tha neis agus a luach. Tháinig sé bhaile, dúirt sé lena air, dúirt an tathair leis aber le hí sin teachta bhaile cúig. Agus tháinig agus fósadar anyway agus bhí an Garbhán anna hásta go ráidar beirt. And mar a dúirt an Kelly sa chainte dhéanse mar ar an Garbhán, 'twas the makings of them an pósa sin. Now, the bhfuil an Garbhán a raig a ggóilt dus the Round Towers. Ach, nuair a bhí deire déanta le son de lig sé isteach ar na Caisleán. Agus bhí sé tógant na Caisleán ar fud na héireann agus cúige cháil amach haimpel na tíre mar jouler aus a bhí sé chun obair thógála. Agus deirtar go mbeadh go héan Caisleán a thóg sé níos fearr ná an ceann raidh sin. De leth a cháil amach chun fada sin gur chuig sé I bhaim agus a nán agus go bhór rí hasna amach go raibh an fear seo an Garbhán séir a tógan Caisleán agus ná raibh a tharú. Agus brise mé amach ó Eamon Kelly an son of feig second agus raibh mé isteach in drama a scríb ceann de bhunaitheoirí an Coláiste Richard de Hindenburg. Agus in san rairc seo tá forógra tá emissary an rí treis tacadí Beháin an Garbhán
kon ire tachtanán gesasne kon kashlán a hogant. So Saulig, the imagination, the king's emissary now is standing at the door of the Bahan, and he tells them he has an order, a command from the king, and it goes something like this. I stigi der she leheme rich e. Banigi vor hati div in animal re. So Saulig in ish stigi mahan agus na lads a na hati div agus idiv geistacht. So tosnin she leshen forogra nu leshen the royal command. On tochto auri diag de gras de day ri hasna agus rina franca agus tierna na hern. Agus an son nur tugen she an curre den Garbhán. An ourshin biche is igen Garbhán seir rev ráite go bhfuil sé de íocha ver gan kashlán nu crichóg Bahan nu ná bracha de dhéanamh de rinne bifesta ach dom héin. Agus tilefós go bhfuil sé fé heasa né nuaire a bheith lehan sa chum seachtan ón éile bhíhíl se chuing. Agus kashlán de dhéanamh dúsa de vera bua bethe agus cringe godó nu a cheann spíce agus a crekin a gólt na gaotha lá an bharach. Mise an tochtó áirí diag rex. So sin an tordú a fuór an Garbhán. Agus de vertig an Garbhán an Garbhán gama yes an rodé beidir a le héad sin i dhéanamh agus bhí cúi sé caint lena bhach agus vertíidir dul an ann. So hánig an lá agus bhailíidir lótha cúdar síos a siúil agus ní ráidir a bhaid síos a bóthar nuair a dúirt an Garbhán lena bhach. Girig an bóthar. Shartan the road. So near Vissigan led Cadvi Gestige, but nur Nara Vissige, young Peter, Honey der Welle. Coder machen Tarna law, agus nur wieder mohan Tarna law, reach nur Vishe Tamil he's a boher, young pig and Garbhán doche, Shartan the road. Honey der Welle than Tarna law. Nur a knick event Tachtanesh machen and a Garbhán, doche Katahar Schulegev. Well, she's in Vime he's a boher la Maharan son agus Sean Tarna law is D. Kayla, agus Vimmer he's a meal of boher, agus young picture on the stoche shot on the road, could have a connection in agus Marador Kelly, the ragger she going to stay a gragil, don't she? Nachan Roddy Yanfan, a scale ancient, agus Marador Kelly, a fierce, capable woman. Agus Coder and Tarna law. Agus Yinishin scale, agus Lenadar Roig, Godi Gorrishader Tig, Ri Hasna. Nor a voler istak, Hosnider, agus Vanida, da Kale, agus Yunadar Gama, agus Hosni Shider Nober. Agus V Gama Hasni Rev Gaholk, agus Dort Kelly, Hookshe Korshis an sort Dean of a Vege. The hall door was about 15 feet off the ground, and a ladder going up to it that the king could pull up in after him in case of any scrimmage. For there is no knowing how Trinicale things were in England at the time. So, bin Marvi, but Margarev gach Kashlán nís ferna Kele, the vertigan ri, beder, da squeef in Ishlish and Garbhán, go mech 5 nu godochach she Kashlán nís ferna in Eigentelle. So, a law shot anyway, dear and rear, which she fear go to gakat outdoors, door to the Garbhán being gach count nís ferna Kele. Well, on son, Dort Kelly Gnorton re. Well, when you're finished with this castle, that I have a surprise in store for you. So, Battlesh and Garbhán, kada vi gestige go mech surprise, agus jinche a vachna ver. Agus nur vi sé smuinev Battlesh a lehage and de kind on re, this surprise, but Tain Kelly Araig agus dershe. 'Twas a daughter of Donleen Dens that was housekeeping for that King of England at the time. Dainera nor a Hagadish stach, vich in een Donleen Den stig a laur geiring lohe, mar Dort Kelly heen, wie een geilge geblasteke shoed agus in geilge a vidische kind goni,
the King of England didn't know no more than a crow what was going on. So anyway, Yinishi do done vert Kadavigesh Garavan Recon der a Corloha. August Gorbation in class of Egesh with the surprise. And Dort Kelly, wasn't it far back the roguery was breaking out in him? So the Marvi and son and Van Darjon vi plan again Gabon. August Dort Chelenavak, if my plan doesn't work, I can see the two of us pushing up Nonini before the hay is tied. Con scale got the end of Dagus con creacha corlesh, corboys and kinchin Dorta Vatlish, Tan re attacked, Hanigan re, yin she screwed over Virgin, vi Anna ha hasar, Garev Gaher the Dolgama, August vi Sige Garoder Bjogna Creachna. Agus the Corse Keston Gaban could have been over a doll, Agus Dorton Gaban, Garshe Dolgama, Agus Garshe Sauce, the Lesher Brother V. Day until this motion day. Ach Dorton Gaban ha creak le cor, le count de Cunha on tea and son. Agus Willis a good ta Urlish le, Conation Yanav. Agus at digging che yin stero de heart lum. Agus Dorton Reedish, Cade Marurlish at high gestagut. Agus Dort and Gabon on Cor and Eigen Kain. And Maradort Kelly, the king says to him, English that for me. Agus Dort and Gabon, the twist against crookedness. Now, Len Kelly arrived, Dort and Gabon on son, Goraich she wallet, but Dort to re, no, he fed live Dolinainat. Tame con Mavak hain, Machan re a Coronown Gahering, con on Cor and Eigen Kaim a Valu. Agus the Valek Shelish and the Corsnish Shog Kelly against scale reached Marialler Macon Reel. Now at home in Ireland, the Gabon's son's wife, that fierce, capable little woman, was baking a cake this day when who walked in the door to but the King of England's son. As you would, I think it was much there. So anyway, con scale a creacha coalition scale Dort machen rile he garef she oorlish a lorg again a fair again a Gabon agus marchin de agus garhani she con evalu. Dort shilesh he's idon and voskish in he's if you're not too high and mighty to find it yourself agus nur kushe saulgri and boska hook she sunk do agus kush hitchestach the Hoonchian Doris Nooser agus Curshi fe glas aune. Nor a vi she fe glas hick she got a fibene, strik she nota, goody rehasna, and Dort Eamon Kelly kangel she on nota to the Gabon's pet pigeon. And he knew where to go with it, why wouldn't he? Agus Raiglish, agus near a vadeni yeshin, Garkas on Gabon agus avak awala marvis again re garev boot Shine Makud. Right. James Tatu Bolov. Tatu Bolov, James. Mute. Nish. I'm sorry. Dort Barbara Lingerev. Don Berg ke Marialler on Gabon Sayer and Will Barbara. Tá Cameron Shaw Tushker Hug Liam Curridon Sach near some procession from the Kineswin Gabon Sayer of Atskilor Don Screefa Agam Hosme Gobber the couple of minutes Hanta Screeve Logan August is as kill Robin in Shabla clear the Markela agus the script down Belgar shit. Autobalov. Yeah. Okay, question should finish right? Yeah. So Don Garrett just a scream agus Sean Hustle scale Liam so has have maybe to go vetene Liam Steve. So kill Robin at agus mar derm banin shelation an bailfarin sin maiile clia. Chola túíomh trocht an bhar cliste crátach dar bhanam an Gabon Sayer.
Thug sé sépélas Cuisleán is clog hithe brathe ó thua has hair agus hir. Nuair a bhí sé mhuil, cheol sé teachtracht rúnda, thug mac rí chuig a bhean. Dúirt an prionsa ó hasna go raibh eirlis ar leabhaid, bin é an cur in aig can. Agus é siúla na bhac dhá lá is a chéile, gurí an bóthir ar sé. Níor higan macbocht ach bhíní a bhandó, scéal atá bhaid a socht é. Bhí ardmheas go dó ar an ngobán saoir seo, as a chlisteacht a éile a scill. Cho cnasta cho cuimh, cho cráfach le nuamh, is as a animníú an chill. I just heb me sé granúgur an de scéalta céanna ag líam agus mé hain in a chuid cainte agus a dá. Go hónta ar fad, Barbara, go hónta ar fad. Agus dúirtún san faoi loganam nacha, agus há mar a seo going, mar a bhfuil tún san. Há tú chun beidir cúplan nómant nó go chun caint ling faoi loganam nacha na nDéise agus cadtá átá lú le lo. Se gur mágad an féidir mé chlosan boutasá is féidir. Is féidir. Na clúsáin a chuiristeach neidir bhí fáibhégan leis an maicer an riomhran ar a dhéigen. Ach sé há na loganimnacha agus bhí an dáin sin go húntaach a bharbre. Tréis teachta níos sa chórá níos múna uair amháin an ocht tráthúil go leor. Agus cíam go bhfuil roinnfa de lucht fálam hena Gaeilge ó ar fud an damhúir ling an ocht, agus há sé go húntaach fáilte chu roimhistechan ságadí ar ggóúd ar déiseach an ocht. Agus beidir gur ha mé géir just focail lúthóbheith gom libh mar jaall ar áis nua a thar fáil ar Nidirlín a charóig libh beidir agus sibh imon bhór neistar a fálam na Gaeilge. So bhéad is go bhfuil annach chuid go deo le fálam os na loganimnacha nó na place names. Gaeilge a há sé de á a going iad a bheith a going is dóchan sa tír seo, agus há idir Gaeilge agus stair agus éireacht agus cultúr agus scéalaíocht agus seanachas le fálam os na loganimnacha. Agus há mí tréis an sa chórlach an té há mí tréis Idirlín nua dar bhean an nDéise loganim.caí chuir mé feach sa teis an sundíomh. Tá sé sin nDéise loganim.caí há an Idirlín nua heolta going le mí nuas agus jo sibh annach chuidólis go deo istí an son mar jaall ar na loganimnacha a bortláirige ach go háirithe ach ar fud na héireann dar nó agus há áisina ann de riine há man taide nó daine há fálam madidir le loganimnacha nó há géar a fálam féin Gaeilge. Nó há áisina ann chomad a scoiline agus cíisih há annach chuidibre annach chud rodí thuas ó scoiline difriúla há tréis teanscada bhí dhéanamh doing ar loganimnacha ar fud an chaunté le beidir 10 bliana nuas agus há obair na scoiline an son le fiscint. Agus bhí se bh caint an son méallar na Comaigh agus cuimrú agus go héad agus an brí a bhí tucha ag líam. An Bíbla is dócha há going sa tír seo ar sa chondé seo madidir le loganimnacha ná an leabhar seo the place names ní féidir bheith iscin gartas dócha the place names of déisies leis an ganónach de Puir Canon Patrick Power agus éon ólas san éachar há testáil méall ar loganimnacha há sé ar fáil sa leabhar seo agus há legan electrónach nó digitach den leabhar ar fáil ar an Idirlín sin a lua mé libh agus an brí a thugann sesin féin na Comaigh ná Comarach abounding in hollows and river confluences. So sin an rud féin na loganna nó na caim agus mar sinde mar a luach henne. Agus just bharrtaigh mé go rainhing scéal beag amháin libh fé just loganam a fiúch mé amach ón leabhar ag an ganónach de Puir chun is dócha Severus na loganimnacha a léirúdíomh agus léthe mé amach an brí a há leis méle mar thugann can power chuir síos mar há anna hefras béle agus sa leabharúd chum leis an Severus Gaeilge dar nó. Agus an loganam fé lei seo is há sé in mailefaring chotín i Gail Rossanta ar bhun chléite na gomarachas dócha. Agus chotín is sé camanage sin an focail ar camanage is dócha mar a bhí golóir den talamh an son is dócha ag bon na sléite agus suas na sléite sa cheantar son i Gail Rossanta. Agus leistigh den mailefaring sin chotín há áit ar bórín a dul tresna dar
dugtaí bóthaín an chapel chuoch. Agus sé sin the little road of the blind horse. So ríist cosúla golódas na loganam na chahagoing ha siad anna déna siad anna chur síos scéal nó stair nó éireacht tá siad anna descriptive istócha mar dheartha sa bhéarla. Agus seo an scéal a thugann an canónach doing a ha taobhír de bóthaín a chapel chuoch, the little road of the blind horse. This name is applied to various disjoint lengths of a trench, which are the remains of a primitive roadway leading hence to the coast at Stradbally. A legend accounting for the name is to the effect that an ancient resident of Curtha owned an aged horse, which, though blind, was so sagacious that with laden panniers of seaweed on his back, he would, guideless, make his way from Stradbally Cove to his owner's house. On one occasion, the panniers fell into the ford, which was since called Oíche, which is the ford of the seaweed. And these horse, cow, and other animal legends demand scientific investigation. Sin mar dúirt an canónach de Puir. Agus is dólam gur sampla úntach an scéal sin den bhélidas, scéalt agus seanachas na níine. Ach comáile sin tugann sé golóir ólas doing istócha tradiisiún agus slí bethe an cheantar sin agus na daoine conas mar a bharadar an uair sin. Mar bhíidir bhí ortha dul go dtí an tráid bhaile agus siostíí an chósta fé dhéon triscar agus mar ílig istócha nó fertilizer don talamh crua bocht a bhí a cóig bonnet lé. Agus sa scéal áirithe sin meallar an bóthaín beg sin há nósan sé annachchuid go deodóing mar jaall héal na níine agus conas mar a bharadar fadó sa cheantar son. Agus is dólam gur sampla úntach é den severus a bhanan leis na loganimnacha. So mar sin mollam díobh fad dolisteach an nDéise loganam.caí, DEISELOGAINM.caí agus tochel timppelistí sa siomh agus hasúlan gul golóra an na chauróid liv. Agus bhálam héin buchas ó chrí ó gháil le seamas an son agus le cabríní agus go haine a dagrig agus a chlachpát san níthe úntach seo a sé hamí de bhaint ard hang bheits gur míle magad. Gur mágad Mara. Níos. Gur míle mágad. Tá áingeí an ús son agus há si chun órán a chana doing agus beidir scéal an órán a thortúing dús. Áinge, chun tú? Gur míle magad. Well, sé seo an céad dáin nó árán a scríomh Padraig Ó Millé is sa bhliain 1903 agus an céad dáin a dail siad freisin. Agus nuair bhíidir ag caint an son. Dúnta anies, sé seo an canósach dus na hárántaí agus na dáanta a scríomh Padraig Ó Millé. Ná dailfik sé roint leabhar eile trí glúin a Gaeilge agus mar sin ach an dúnta anies sa dail siad fáthó an sé seo an céad cló 1934 a chur gomaché ar dús agus tá gá ceanna gom agus is ó mhuintir íbhelé a tháinig sé tháinig sé seo ó dahí ó Heilechán agus bin ceantas naach a bhí ag Benny Eilechán mar an luig duine éigent ó chianamh agus cean nua a tháinig amach i 2000 is a sé agus mollam má há ein saim ag aine i Scéalaíocht agus a chud saothar agus tá scéal a bheitha snéise dús an so. Anyway, Támpa bhara an chonig faoi sé seo an árán agus sé cúra an árán. She's going to be giving out about the county council here, so you better be on your guard. sé anna himúil go bhfuil cosúlachtaí idir an aomson 9 agus a 3 agus an lá táinneomh ann agus deacrachtaí fós ag duine leis an uisce. Agus an cnoc buí so tá sé sin taobh leis na Comarig, tá sé gartar na Comarig hawl dúir nína agus san áit son bhí gaantanas uisce. Jaall an cóirla counter ag an nám, hubar dó a dhéanamh ann. Agus tréis é a hosnú
the rágadar an sonne gan críoch nó feig 3 bliana. No, I mean, an scéal nua sin ní hé. Bhí sé an account túirteach das na duine agus das na henmhathe go háirithe. Agus lá anyway, lá éigent bhí fearr ag dul timppel agus de chuid sé haar baháin, agus de lorad sé joch isce ó bhenatí. Agus bhí úna irthaí nach raibh éon ólas ag a bhar sa faoin cúis deacrach bhí na hisce nach raibh éon pampacha. Agus ein síon si an scéal dó. Agus bíigi ag aisteachtanis agus ag fearre amach le tora an scéal agus a bhúradar an isce sa deire. Se hé, pampa bhar an chonig faoi. Trach nó nín déanachs mé déanamh war an chonig faoi. Do bhfuil tart me go déan is na dhéaltaigh imachtar mar lí. Ag bahan in elver de glisse oig vanity. Ha yeris jach iriske jebroch an waske jem chri. Ha oiger machri she, ni hold am de genois. No kadas dit hoig, naar holis rief trachter ar gois. Your duck agus falt love is so ichter machri. Ach bade mag riel o jere o waren chonig fui. O waren dan op de deko jem feiner do waren vannacht. Om a fade de heil agus gejai tanam gan la. Ach einstand de skeel no an feder de chalin kochien a we broodjen na krieg an vierischen morgen chonig fui. Da ragger she me, Malayan is fire mara. Will osnan agree of a sheer taring fish gachla. An pupper, dan pampa ma countless mo jacker geer krieg. Ha schlucht ne villi de weeg in maran chnikwe. Ha she gavlin no tree, o vi ring ahas is meyer. No de jouwelijk doing pampa gan auris gan Gerald van Weil. Van ik veer lader look voor le poeder a frabbach le brie. Per klokkes ne spere, le klere in marren gan ik fui. Ach han ik traun hoen nog hoesle a van lesje moord. Gas ragad miauw te gaun van is geshing foos. In a counter danach, ma krach gan cola gan dien, in a collen gan kjaun, a pampa an warren chanig fui. A is trulam de graim gedein, a halin gan loch. O ha to kofil, your dear last of us nacht. Is far met in moord, dan go clean oder de geneef. Maar is garret gemeg iske na hille, in maran gaan ik fui. Voor er een pampa verjere. Do balf. Anna Varfa, Anya. Anya, we should go hauling. Vider a kaintle Donal stalum. Donal. An rab mhuintir connect be a kaintlet. How to balov. Well, it's toch gwil sé tríis min a colla beidir. Stalum. Tá ní gairí déanach, tá muid móthir níos fuidir águr hílamar. No, Donal. Yeah, vi coni orm an ekelet nach bui feig na blintas tá anna hanna go mar an ár agus díni úsletá in a coni ann. An coolatón ne cool mé an scéil sin bregatá an déir me.
Hasúm go bhíisce go nóir bhí tú do choí ann. Og had víske galorging. An ommerkeeske vi gingen ku de smode now. Right. Go magad. Donald, cadén tacha hat te fierdum? Is Tached Tobin. Tobin. Mary agus Pat's Tobin Balna Curtha. Yeah, an éan Caravat, no. No, vi an tig sin Garado. Garado. Yeah, come on. Garado, yeah. Oh, come on. Now, how shame Tá smór an trúa. it's more than true. Go Mary agus Pat's vida go háling. Agus Yeah, vi asal agus couple of Asal agus couple of madra. Declan son. Agus madracha. Agus an rud galéir imma is countess na pictúri ó John Hind in Snasheskadi asylum. Yeah. Agus vi an áit go háling a coi goni. Bí. Now, having come closúra hart doníthe, agus há duine going chun cúpla scéala hart doing chun é sinna dhéanamh, déag lán cad maiall ar féin. Yeah. Okay, will me a siúl, Yeah. Well, vi lema kain maiall ar Evan Kelly agus nu tú héna ilte go maith ar sin chuma ha farile heimpel na léhananta seo dar bhenim sémas ó rúr go county Leitrim agus is úntach an scéalaí chuma ha enam an áidir fud na tíre mar scríóir agus mar dramadóir agus mar eistóir agus stólam dúirtar stólam gur observational comedy tugtar ar an stíl scríóireachta aige. Heimpel na háte seo now an rud a thugamid ar observational comedy maybe is a faramach. Sin fear bhecha cumad súla go héire a bheith ar siúl agus atá túriste agus a cléanna héine bheith ar go héiread. So anyway, seo píos a scríg an fear seo ó rúrc agus rud a há ann ná sena ar dullisteach go dtí tig na gúrsan há tóra bheith siúl. There's an old style wake on and he has his own take on what's going on and he's passing on what he saw. So han píos a seo mér le sémas ó rúrc the wake. Ga me copy na choran ons ligintor an gúil me anna éiste. Mrs. Horton died, God rest her, at the age of 84. And the husband, Johnny, hung a black cloth on the handle of the front door and left it open so that them that knew her could come in and pay their respects. There was a great crowd come to the house that evening to see what age she was she sick or did she die of a sudden? Was she sick, Johnny? Johnny said no, she wasn't sick, that she was in great form and had an egg for the breakfast that morning, something she hadn't done in a long time. Oh, Glory, isn't that the way? What age was she, Johnny? 84. Oh, sure, 84 is a great age. Johnny said 84 was a great age to be living at, but not much good of an age to be dying at. And the women of the country that called brought sandwiches and tins of biscuits. And them that were close to God brought buns they had baked the day before. Seemed to have inside information. Some called on their way to the bingo and some called on their way home from the pub and stayed. Francie Bohan, who was in the town all day drinking, called in on his way home and had a plate full of cheese sandwiches you'd swear he hadn't seen a bite for a week. Mrs. Frigate, who isn't Irish, said it was a great party and lost the run of herself. She said she'd not ate an egg again in a hurry. And the priest that was there all day shook hands with Johnny and went home. The local senator came in and shook hands with everyone and said he couldn't stay. He had a meeting to go to and he left the car running. Some said she had a good life.
Some said she had a hard life. Most just said she had a long life. Johnny said he used to hear her singing and she getting the dinner. Some were good at words of sympathy and some found them hard. And there was a lot of hugging and whispering into Johnny's ear, trying to make him cry. And some said nothing at all. And that evening, when the rosary was said, Johnny looked sad, but he didn't cry. And them that were crying, they were the ones that be crying anyways. Mrs. Horan died of a sudden. She was 84. God rest her. Dinna will. Eglán, a húnta Garfad. Well, sinne an tála hágain, agus cur mhór a round of applause mar derfánan dus na daoine go léir a bhí a going. Deagláin an son, gur mágad Deagláin. An rian éigse I héin áingin I áulú. Agus an Niall Hurley a going leis léamh galgó, gur mágad Niall. Sean Macian Macoin a going. Mara Show, dus na lagan nacha, gur mágad Mara Show. Agus an Faré héin Liam Chappelle, gur mágad Liam as ochtan méid a hadiantagad. So sinné, begíthe eile going dar nó I gan cúpla mí a ríis agus feicomid sib go léir ag an amsam. So focail scor gur míle maithagad go léir agus cur mé hanneistí cabrini beidir chun just dúna I dhéanamh ar an ihe. Oíche buíoch faoin am seo leis an dúna, tá sibh mar léach agus tá sibh an seo có fada míle buchas ach nach iontrach na scéalta, is na dáanta, is na hárántaí a bhí againn. Go dtí an chéadú eile, go mbeir muid beo ag an am seo ríist. Míle buchas le bheile agus ní gádam sláán bháile rá mar tá sibh go léir sa bháile hena féin ach baid muid le chéile ríist agus banna muid soltas. Slán go fólín. Slán. Slán.